Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, shuti mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraterwa n'ingengabihe y'aho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse gukomeza kugenda ubana natwe, ubundi tukaza kuba tugenda twinjira muri byinshi biramutse bivugwa muri iki gitondo. Taza kugenda mera amakuru yacu hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ikaze cyane yongeye kuba igenda iramuka hano mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane mu gice cya Masisi. Muri teritwari ya Masisi ku munsi w'ejo hiriwe ibitero bikomeye cyane. Muri iki gitondo rero navuga ko umwuka mubi nubwo wongeye kuba ugenda uramuka, ni nyuma y'aho bamwe mu barwanyi baje kuba bagenda bagwa ahangaha ku mirongo y'urugamba, ndetse abandi baracakirwa mu duce turaza kuba tugenda tugaruka. Ni imirwano ikomeye cyane yongeye kugaragaza intege nkeya ku ruhande rw'igisirikare cy'abarwanyi b'umutwe wa M23 nyuma yo kwamburwa uduce tubiri, bakaza no kuba bagenda badutakazamo imbunda ikomeye cyane yarasaga mu bice bigiye bitandukanye turaza kuba tugenda tugarukaho, dore ko hari n'amakuru bamwe mu baturage bagendaga bavuga yuko hagaragaye bamwe mu barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bagerageza kuyihungisha, ariko igwa mu gacu k'abasirikare ba FDNB nk'uko tubikesha imboni yacu bari gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Mvuyanga ndaza guhita nerekeza hano mu Minembwe, aho naho muri iki gitondo cyo ku itariki ya 2 haramutse byinshi biriho bigenda bivugwa ku bitero. Ni mu Minembwe naho kongeye kuba ku munsi w'ejo hirirwa ibitero bikomeye cyane byaje gutuma abatari bakeya baza kugenda basiga ingo zabo, ndetse n'amatungo amwe yapfuye ku ruhande turaza kuba tugenda tugarukaho. Ubona ko ari ibintu bibabaje nyaboneka, inka nyinshi zagiye zipfa z'abaturage. Turaza kuba tugenda tugaruka ku byo afande Rugabo yazaga kuba agenda atangaza nyuma y'ibi bitero bikomeye cyane bya drone byabaye hano muri Minembwe. Turaza kuba tugenda kandi tugaruka ku barwanyi batwirwanaho n'umutwe wa M23 hano muri Minembwe, baje guhura n'isanganya rikomeye cyane baraswaho n'izi drone, nk'uko turaza kuba tugenda tubibagezaho 5 kuri 5. Perezida Antoine Felix Tshisekedi yaje kuba agenda agenera ubutumwa bukomeye cyane abasirikare bari ahangaha ku rugamba mu bice bya Fizi, mu misozi miremire ya Fizi hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ese ubu butumwa yaje kuba agenda abagenera nubuhe? Turaza kuba tugenda tubugarukaho 5 kuri 5. Perezida Evariste Ndayishimiye yaje kubagira ikintu atangariza abaturage b'igihugu cy'u Burundi yo guturika gukomeye cyane kwagiye kuba hano mu gihugu cy'u Burundi kuva ku munsi w'ejo bundi, dore ko ubu hamaze kuba hagenda hajya bamwe mu bantu bamaze guhitanwa ibibombe byagiye biturika. Abenshi bakunze kuba bagenda bavuga ko ari ukwatakwa kw'igihugu cy'u Burundi, nk'uko turazi kuba tugenda tubigarukaho. Ubu ni ubutumwa rero bw'ihumure Perezida Evariste Ndayishimiye yazaga kuba agenda atanga ku baturage b'igihugu cy'u Burundi. Nkwibutse ko maginga yangaya ubutegetsi bw'Igitega bwamaze kuba bugenda busohora abantu baguye muri iki gitero. Ni bangahe, ni bande? Byose mbigufitiye hano 5 kuri 5 mu makuru yacu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane kubijyanye n'ifungwa, bakaba bamaze guhita barekura umwongereza warufungiwe mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, waje kubagenda afatwa ubwo hageragezwaga guhirikwa ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Uyu akaba yoherejwe. Turaza kuba tugenda tubigarukaho 5 kuri 5. Icyo ngusaba nyaboneka wowe nkandi like
nyaboneka dore ko iyo ukanze like kureba ikiganiro cyacu ntukande like rwose biba atari ibintu byiza cyane kuko iyo ukanze like Google iduha recommendation ibiganiro byacu bikagera ku bantu benshi cyane, umuryango mugari wa Rwanda Open News ukaba muremure cyane, ubundi tukabasha kuba tugenda tukugezaho byinshi biba biri kugenda bivugwa cyane cyane dore ko twe nta ruhande na rumwe tuba tugenda tubogamiraho. Nangira amakuru yacu rero reka nyehere hano muri Kivu y'Amajyepfo mu bice cy'amajyepfo y'ubutaka no muri teritwari ya Rubero, aho umutwe w'inyeshyamba za M23 wahagaritse cyane cyane kuva mu midugudu myinshi iri kugenda iberamo imirwano. Ni nyuma yaho umutwe w'inyeshyamba z'Abawazalendo usakiranye kuva ku munsi w'ejo n'abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 muri aka gace. Ibi bikaba bibaye nyuma yaho uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 mu minsi yashize wari wagerageje kuba ugenda werekana ko uri kuva hano muri teritwari ya Rubero, ariko ntibaze kuba bagenda bava mu bice byose bari barimo. Ariko maginga yangaya imirwano kuva ku itariki ya 30 na n'ubu muri iki gitondo hongeye kubyukira ibisakuza byinshi, harimo imbunda ziremereye ndetse n'izorohejwe ziri gukoreshwa hano muri teritwari ya Rubero. Amakuru aturukano ku mirongo y'imbere ku rugamba aremeza ko iyi mirwano imaze iminsi ikomeje kuva ku itariki ya 30 mu midugudu ya Karongwe ndetse na Rubango, aho bivugwa ko inyeshyamba zahagaritswe ndetse ziza kugenda zisubizwa inyuma n'abarwanyi bari gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho harimo abacashuro, ingabo z'Abarundi ndetse n'ingabo z'Abawazalendo bakomeje kugenda bahura n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Abaturage bari muri utu duce bakaba batangaza yuko hagaragaye bamwe mu barwanyi b'inyeshyamba za M23 bagenda bahindura ibyerekezo bariho bacamo, dore ko aba baturage bagendaga bavuga yuko ikiyerekana yuko bahinduye izi nzira bakoresheje atarizo bakoresheje mu minsi yashize ubwo bariho bagenda bava ahangaha muri teritwari ya Rubero. Ikindi kandi aba baturage bakaba bakomeza bavuga yuko bitandukanye kuko mbere bagiye bava muri ibi bice kubera ubushake bwabo, kandi nta mirwano n'imwe yari yaje kuba igenda iba muri aka gace nk'uko byaje kuba bigenda bitangazwa n'abaturage. Ni mu gihe kandi nubwo ibi ngibi bikomeje kuba bigenda bitangazwa ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirwano ikaze cyane yongeye kuba igenda iba mu kuva ku munsi w'ejo cyane, aho iyi mirwano yaberaga mu bice bigiye bitandukanye byaha muri Masisi yahuzaga umutwe w'inyeshyamba za M23. Ni imirwano yaje kuvugwa ku munsi w'ejo rero, aho yatangijwe n'abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23. Iyi mirwano ikomeye hagati n'inyeshyamba za AFC M23 n'ingabo za Wazalendo muri Shoyi kuri uyu wa gatatu wabaye ku munsi w'ejo ndetse no muri iki gitondo. Mu mirwano ikomeye yatangiye mu gitondo cyo kuyu wa gatatu ndetse biza kurangira mu gace ka Shoyi gaherereye muri Uso bya Mungu mu gace ka Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano ihuza inyeshyamba za M23 n'ingabo za Wazalendo, aho bivugwa ko nibura abarwanyi bagera kuri 6 ku ruhande rw'igisirikare cya Wazalendo baje kuba bagenda basiga ubuzima muri iyi mirwano, ndetse no ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 abagera kuri 2 baza kuhasiga ubuzima. Andi makuru kandi akaba atangaza yuko bigoranye kumenya uwaba yafashe aka gace, dore ko yaba mu gace ka Uso bya Mungu hano muri Masisi nyine bigoye ko kubera ko ibitero no muri iki gitondo biracyakomeje cyane cyane aho hari gukoreshwa imbunda ziremereye ndetse n'imbunda zoroheje nk'uko tubikesha abaturage bari muri aka gace.
Amakuru menshi kandi ava muri aka gace akaba avuga ko urusaku rw'amasasu y'intwaro zikomeye ndetse n'iziciriritse rwumvikanye kuva mu ijoro ryakeye rishyira kuri uyu wa kane muri iki gitondo. Ibi kandi bikaba bikomeje kuba urujijo rukomeye cyane ku bitero kuba uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zaragendaga zivuga ko zahagaritse ibitero, ariko ibi bikaba bije nyuma yaho umutwe w'inyeshyamba za M23 zagiye zigaragaza yuko ngo ziri kwatakwa cyane cyane n'ubutegetsi bwa Kinshasa kandi ko zigomba kuba zagenda zirengera. Nkuko amakuru abivuga kandi akaba avuga ko igitero cyatangijwe cyane cyane n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 zishaka kongera kugenzura agace k'ingenzi. Iki gitero ni kimwe mu bigize ingamba zagutse zo kwagura uduce uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zifite ahangaha muri Masisi, nkuko turiho kugenda tubikesha imboni yacu ndetse na bimwe mu binyamakuru byaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigenda bigaragaza ubukana bw'iyi ntambara. Mvuye ahangaha kandi reka mpite nerekeza n'ubundi hano mu misozi miremire, nkuko tubikesha imboni yacu amakuru akaba ahamya yuko ku bitero byongeye kubura ku bice byo mu misozi y'umurenge hano ku Ndondo aho mu gitondo cya none ndetse n'ingabo za FDNB FARDC hamwe n'abafatanyabikorwa babyo mu mugambi wo kugenda bagarura tumwe mu duce twihariwe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 babyutse basakiranya cyane cyane n'aba barwanyi. Ni igitero kimutse kuyu kikabera mu gace ka Gatata kirenga kuri Hwehwe. Ni igitero kandi cyongeye kumvikana mu Munama ndetse na Mariba kirenga kijya ku Kajoka. Igitero kandi ikindi cyongeye kuvugwa cyane cyane kuri Kirugwa kirenga mu Mitamba. Kugeza ubu amakuru dufite nuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bagisakiranye cyane cyane, dore ko ibitero byarangiriye hano muri Gongwa. Ibihumbi by'abaturage muri ibi bice ku Ndondo bikomeje kuba byagenda biva mu byabo kubera iyi mirwano iri kugenda ibera muri utu duce mw'iyi misozi miremire y'umurenge, nkuko tubikesha imboni yacu nkuko yahatugereye. Ni mu gihe kandi nubwo ibingibi biri kuba bigenda biba ahangaha mu gihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yaje kuba agenda aha ubutumwa abwituze abaturage b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi y'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yaje kuba agira icyo avuga nyuma y'ibitero bikomeye cyane. Mukuru w'igihugu yagize ati igihugu kiracyafise ububasha bwo kwikingira cyangwa se igihugu cyacyafite ububasha bwo kwikingira. Aya namwe mu magambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko u Burundi bufite ubushobozi bwo kwikingira ahumuriza abarundi ko batacika cyangwa se nta gikuba cyacika. Ni nyuma yaho hari benshi bibaza ko ububiko bw'igisirikare bwaba bwahiye bwose bugakongoka muri zone Musinga buhuye n'isanganya y'umuriro nkuko byaje kuba bigenda bitangazwa. Mu butumwa yashyize ku rukuta rwe rwa X yagize ati nongeye gushishikariza ijambo ry'indemesho cyangwa se ry'ihumure imiryango yaraye ibuza babo nipfuriza n'abakomerekeye muri iri sanganya kuba bagenda boroherwa kandi bagakomeza kuba bagenda bitabwaho. Turi gukora ibishoboka byose kandi tuzagerageza kubereka ko tukiri kumwe nabo kandi ko twiteguye kuba twagira icyo dukora kuri ibi bitero byagiye biba ndetse yewe no kuguturika n'iyisanganya yagiye iba ku baturage ba bene igihugu abo Burundi.
nyuma y'uko rero ibi abitangaje, buvugizi w'igisirikare cy'u Burundi FDNB nabwo bwahise butangaza yuko nibura kubera iri sanganya ryabaye hano mu gihugu cy'u Burundi, abantu 13 barapfuye, nta musirikare n'umwe uri muri aba bapfuye, 57 barakomeretse, harimo abasirikare 4 bakomeretsa cyane. Nyuma y'ibyabaye ku itariki 31 Ntwarane mu 2026, ingabo ziracyafise uburyo bukomeye cyane ziri kugenda zirinda ndetse no gutegura ibikorwa ibyo ari byo byose byarinda akaga abaturage ndetse no kuba ari cyakongera kuba cyahungabanya umutekano muri aka gace, nk'uko tubikesha bamwe mu binyamakuru byandikira ahanga mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Antoine Felix Tshisekedi yaje kuba agenda agenera ubutumwa burimo imvamutima ku baturage ndetse n'abasirikare bari aha muri Kivu y'Amajyepfo. Perezida Antoine Felix Tshisekedi yagize ati kubaha uburenganzira bwa muntu, kuba maso ndetse na discipline, ibyo byasabwa abasirikare bari ku rugamba mu misozi miremire ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ubutumwa bwo gusuzuma umutekano bwakozwe n'ubuyobozi bw'akarere ka gisirikare ka 33 nk'uko byatangajwe kuyu wa gatatu n'ingabo. Umuyobozi w'aka karere ka gisirikare ka 33 kaba n'umuyobozi w'itsinda rishinzwe akazi muri Kivu y'Amajyepfo, General Fabien Dunia Kashindi, yatangaje amagambo y'inkunga yaturutse ku mukuru w'igihugu cya Kongo Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, kandi yashimangiye ko uburenganzira bwa muntu bugomba kubahirizwa mu bikorwa bya gisirikare biri gukomeza ndetse no kuba hagenda harebwa icyagenda gikorwa mu gihe ibi bice biri kuberamo intambara, kugira ngo babashe kuba bagenda barinda umutekano w'abanyagihugu ndetse kandi no kubungabunga ubusugire bw'abaturage no kwirinda ko hari abaturage bakomeza kuba bagenda bagwa muri iyi mirwano ikomeye cyane hano muri teritwari ya Fizi, dore ko hari urugamba. Ni mu gihe kandi Repubulika na Demokarasi ya Kongo yatanze umwongereza washinjwaga uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Mu ijoro ryo ku itariki ya 19 Gicurasi umwaka w'2024, itsinda y'abakomando bipfutse mu maso binjiye mu ngoro y'umukuru w'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bashaka kumuhirika nyuma yo gutera urugo rwa perezida w'inteko ishinga amategeko y'icyo gihe Vital Kamerhe. Ku ikubitiro abanyamahanga 6 bari mu bantu bafashwe bashinjwa kugira uruhare muri uwo mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi. Umwaka ushize abanyamerika 3 boherejwe gufungirwa iwabo, kandi biteganijwe ko urubanza rwabo ruzatangira mu gihugu cya Amerika muri ku kwezi kwa 4. Hagati aho kandi Ububirigi bwahawe umwenegihugu wabo Jean-Jacques Bondo, Umubirigi ukomoka muri Kongo. Ni muri urwo rwego kandi umwongereza Yusufu Ezangi ukomoka muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo nawe yaherejwe Ubwongereza, nk'uko amakuru yacu tubikesha ikinyamakuru cya RFI kibivuga. Uyu mwongereza kandi ukomoka muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo akaba yaratanzwe ku itariki kuyu wa kabiri itariki ya 31 Werurwe, yakuwe aho yari afungiwe bitegetswe na Perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Kugeza mu gicuku cyo kuyu wa gatatu ushinzwe biravuga ko uyu mugabo avuga ko yari nomero ya 2 mu itsinda ryafashwe ingoro ya Perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo muri Gicurasi 2024, yari ateze indege imujyana mu Bwongereza agera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri. Iki ni igikorwa
nk'uko abamwunganira babivuga cyasabwe hafi umwaka w'imishyikirano kugira ngo kigerweho, kugira ngo uyu muturage yabasha kuba ashyikirizwa igihugu cy'Ubwongereza kiwe ari nacyo akomokaho. Twibutse ko ubwo bageragezaga kwataka igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri iyi gahunda bari baje kuba bagenda bategura yo gukuraho perezida Antoine Felix Tshisekedi, bo babigerageje, bamwe bahasize ubuzima, abandi baza kuba bahakomerekera, ndetse bamwe baza kuba bagenda batabwa muri yombi nk'uko dukomeza kuba tugenda tubigarukaho. Soza amakuru yacu kandi reka nihanganishe bamwe mu bashinga ntahe bo mu gihugu cy'u Burundi babuze bamwe mu miryango yabo yapfuye muri uku guturika kwabaye mu gihugu cy'u Burundi. Nkomeze mvuge nti mukomeze kuba mugenda mwihangana, nta mu kiganiro cyacu kiri buze gikurikira iki.